ukuthi eyabona nje ngoba ungibona ngenzansi nangaphezulu amazinyo awekho yabo and anezigameko ezibalekile yabo izigameko zokuhlukana ezokushawa ezokuthi ngithi ngiyantshontsha ngiyabanjwa ezinye ke mase kube ezangasekhaya zokuthi ngitshela ukuthi ngisile kunabanye kodwa ke nje futhi ezibaleke kakhulu ilezi ezala eThekwini ezingikhiphe lawa la ngaphezulu ilawa la ngaphezulu bethu esokuqala kuleli side elingala singakafiki kogovana la kanti mangaka ngakho awu4 hayi sebekubuleleni bekushaya umlomo uvuya ngomlomo ngisho nami khamba ngibona ukuthi mengiveza ubuso ngoba nginale intention yokuthi umuntu mekushayile ekhanda kufanele asheshe akushaya ekhanda ukuze uzoshesha uquleke uzobusungezwa lutho lapho kushaya amaze badeleke yabo into ke ngayithola nami ejele le ukuthi emaphoyisa mezokushaya nje kufanele uveze ikhanda ukuze bangeke baze ungeke usezwa lutho ngoba kushaya ekhanda uquleka kwakho then bokushaya ke boze badele wena usezwa lutho madoda ngamadela kufa madoda mawusuke kushaya ekhanda ufa kuthiweni cha phela usukungakubhekile konke lokho wena usukubheka ukuthi nje ngikwazi ukusheshe ngilala engcono sengiyophaphama esibhedlela noma sengiyophaphama lapho engiphaphama khona kusho-ke lana wena bethu hayi ngithathwa ama-out nami ngoba yangazi ukuthi hayi ngumuntu hayi emotweni hayi ngiyayiphahlaza imoto hayi uyiphahlaza kanjani uyadrive noma lento ibhomu hayi ibhomu ngumaster walo-ke ibhomu hayi alikho ngiliphethe la shuthi njengoba ngumaster la ebhomini bayazi ama-out ukuthi mayiphethe mina kuzongeneka emotweni kushuthi lama-outs lawa angicoshayo asenze imoto kodwa manje into eyinkinga bakwazi ukusebenzisa ibhomu yabo okay hayi ngivumeka ukuthi okay hayi sizosebenza nawo hayi ngiwushaya umsebenzi okokuqala hayi ngiholeleke kamnandi shaya kwesibili mase kuphela iy'ngoja abanye ngoba kuphela iy'ngoja nje le y'ngoja njengoba yiphela ziyangiphoqa ukuthi angisondele eduze kwabantu engibaziyo abanalezi iy'moto abayidingayo okay 1+1 hayi kusekungeke asihambeni sephoyinti ngoba futhi khona le moto eniyidinga ngoba bebemandla kakhulu ku-VW it's iDipolo Golf 5 Golf 6 ama-Golf 7 ngoba electric kakhulu awathatheki hayi okay ngiba khiphelo la yini wePolo hayi andizophahlazwa mina leli Polo yoba ngizoliphahlaza leli Polo elo muntu ukuthi mengibona emgaqweni ngoba phela usinawana ngeke ungamzweli usinawana makucela okay hayi sinawana nawo lo 5 rand njani okay hayi nawo lo 10 rand kanti mina ngibuka yona le moto ukuthi phela le moto iyona le moto ezongifakela imali yokuthi ngibheme at least 2 days 3 days okay 1+1 ma-outsam angiyawukhipha lo line nayi le moto le izoshawa emina ekuyishayeni kwami nina kayi seningayithatha mase ningidalelile nje ukwama okay hayi yenzekeke lento engiyishaye nangempela imoto ayithatha ama-out imoto njengoba eyithatha ama-out imoto mina ngijahe ukuyobhema ngoba phela yaziwo ngihlezi izoduma ikhaya hambe ngiyobhema lo bulima bami ngendlela engiyisilima ngayo ngalesikhathi ngiyishaya imoto lapha ama-security bengibuka namakhamera ayangibuka kodwa-ke bayabona ukuthi le moto ishawa omunye umuntu kodwa kungena abanye abantu indaba bahambe laba lo ahluke ngendlela angangeni futhi la emotweni yabo ayi mase liyasho-ke lilodwa lama-security uzayi bona fana nje sihlezi ephanta lahlezi ecela abantu lahlezi ebhizi nama-calboats la ngeke lo mfana ukhona sisazomthola kuthiwe nje kusakhulunywa ngami kanjalo ngibe ngiqhamuka bobo mnyama njengoba ngiqhamuka kulobo bumnyama lo wethu eyomnikazi wemoto angeke hayi ngoba ngizokhuluma kabuhlungu ngithi mhlawumbe u-cheese boy noma umuntu soft nje ongenakho ukushaya nani yabo
wafika ngoba ngathi ngiqhamuka wathi imoto seniyithathelani. Nami ngiqale ngizenze umuntu ogolozayo. Ngithatha imoto mina, hayibo ngihlangana nemoto mina angazi njengosinana ngihlezi ngicela u5 rand. Athi hayi animtshengise ngivela kwicamera kuvela mina straight and ngisagqoke the same thing. Yabo. Abangalesikhathi ebuza ngalapha la yena usoft akanakho ukuthi uzongiphakamisela isandla. La belisha security ngemuva ngenduku. Ngenduku la ngemuva. Angithi ngisaphika mina. Nevideo futhi angakayitshengisa. Qula ngemuva okay 1+1. Ngenze njani la? Ayingeke ngibaleke ngoba ngiyabona ukuthi story sesiyangidla straight. And ukungidla kwaso le story bazongishaya. Ngilinda amaphoyisa ngiboshwe ngizofunwa imoto engingahambanga ngisho nangayo ngeke ngibaleke la hayi ngisenje ngisabaleka kanjalo angazi kwaba yiphathi lani ngizoyithela bona labo bafundi laba base DUT abama EFF laba bahamba bobe inqwaba ngizoyithela kubona kwakungathi sebetsheliwe ukuthi abangivale bavele nje hayi uzala wena sibuyele emuva la asikhathi gijima lo ngijaha ukuthi wasifuna imoto kulowo so kanti uthatha nemoto njalo sahamba impela ngihamba nje le ndlela yabo nakhona ngeke ngikwazi ukusheshe ngibanike ikhanda bona ngoba ngiyabona ukuthi naba babekho futhi manje ikhanda bamandla ekutheni bangitubeke ngifika nje kulaba sengitubekile into ke yangenza kuze kuphuma amazinya ngasheshe i-security leli lokuqala ngasheshe ngalinika ikhanda lavele langeze ekhanda elavala umlomo ngayo nedokipiri njengoba lingivala umlomo engiyeza nami ukuthi hayi ngeke kwakhona usweet abangenathesti imengisi you usuwile uthi okay ogovana basasele engiphinde futhi kuba ukuthi ke sebefika bonke engibanikeza ikhanda hayi bangishaye ngiwo hayi bangihambise eDenton ngenhlanhla bangangibopha angibheke umnikazi wemoto esibhedlela mase ngiyamtshela ke sengimtshela sonke istory ngithi njengoba wabona emotweni ngingangenanga yilaba fethu mina ababengiqashile ngaze ngakhipha ngisho inamba yabo okay ngakhipha inamba yabo mase ngiyamtshela ukuthi babenginika malini athi ngeke akayithatha inamba yabo ayithatha inamba yabo wabofonela then base beyatrace ke kanjalo ke bagcina bayithola imoto nezinto zabo kwabo ukuthi ke kodwa mina uthiwa usekho ngala mina ngokuphahlaziwe yabo kodwa ke professor isekuthenini uthi ngike ngi-identify siyabuya lapho awuchazele umbukele ekhaya ukuthi yini ibhomu yakhiwa kanjani ibhomu isebenza ukwenzani ibhomu ibhomu bethu kukhona enye into ekuthiwa iplug lemoto iplug lemoto liney'ndawo eziwu-2 linendawo eyi-ceramic ebhalwe GVK emhlophe engala mase kuthi ngala libe nendawo eyi-screw eyi-fastener manje wena uthatha le ndawo eyi-fastener it's uyibeka endaweni ezoma kanje kodwa ikhongozeleke ngenzansi kufanele ushaye le ceramic le ebhalwe GVK uma uyishaya le ceramic akufanele ishaye zibe imvuzo nekishaye iba amatshe engangokuthi lamatshe mhlawumbe ngoba nezinyo likhulu kodwa kufanele kube amatshe like inhlabathi kodwa ngabe ngabe kodwa inhlabathi kakhulu libe nje usawoti njengosawoti njengane rough salt ukuze uthathe ilento ekuthiwa i-pantyhose yabo i-pantyhose leyo kufakwa amantombazane uma angithi usuyigayile mase yithatha uyifaka phakathi njengoba uyifaka phakathi usuke wenzela ukuthi it's uyifasa ngomuno noma uthola i-pantyhose enkulu ezofaseka la
ukuthi nje ithinte ewindini crackile. Why specifically nisebenzisa iplug? Azikho nezinye izinto ezisebenza. Why kube iplug esetshenziswayo? Ngoba kulula. Ayizwani ukushayana kwayo neglass. Leya ceramic ukushayana kwayo neglass. Showcase iglass izo break. Ngoba manje ceramic strong kune-glass. Showcase izo break iglass make sure ceramic neglass. Into ke nakhona yabonwa abanye. Bagcina sebebona ukuthi iyona into esingasebenza ngayo. Kodwa ke nje ceramic neglass ushowcase iglass izo break. Mase ke kubo ukuthi khona lento ekuthiwa le dim khona le dim efakwayo le oyokuthi noma liphahlakile iwindi lingawo kuthiwa ngiyalikhohle igama la kodwa ke lapho kusuke sekuphoqa ukuthi usebenzise amandla ngoba iglass isuke seyiphelile yabo sekufanele ukuphusha put either uyaphusha noma ukuthi iwindi livulekile kancane ukuze ungeke uzolimala kulezi ndawo ukuthi livulekile kancane ukufaka umuntu ophezulu ulidonsele ngaphandle ngoba umuntu uzoliphushela ngaphakathi yonke le ndawo ukuthi awuyifakile into enemkhono emide yonke le ndawo yabo iyaphela iglass le kodwa ke isikhathi esiningi iboom iyona nje number 1 ekubulaleni amawindi. No, siyalizwe lebhomu bafo lapha esikhona sikwi MPTV1 okumabona kude onengosi ngaphansi kuthiwa How I Ended Up in Drugs lapho khona esilanda abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni sisuke sibalethele ukuzoqwashisa umphakathi besebenzisa izitori zabo besebenzisa experience yabo ezidakamizweni besebenzisa impilo yabo sometimes ingakho siyayisimbuza umuntu simbuyisele emumva esikoleni ngoba sifuna ukunderstand because most yabantu abaningi uqala ugwayi ukubhema baqala ezikoleni uqala into ezibhedayo kuziningi izinto ezenzeka esikoleni ezigcina zibulala ikusasa lomuntu kodwa uma unsasesikoleni usukungazi ukuthi uyimbela igodi kangangoba ugcina usuhlala emgaqweni usiwaza amabhomu njengoba waza amabhomu so ngakho siyasifuna ukwazi umuntu ukhule kanjani ozogcina engene kanjani ezidakamizweni mhlawumbe uma ungayichaza mfowethu umfoka bani lona ukhulelephi wafunde pha amabanga aphansi wafunda pha amabanga aphakeme umfundo onjani kwenzeka kanjani ukuthi ibhunga elinjengawe ligcinele ezidakamizweni ligcinele liphume ekhaya lihamba liyohlala emgaqweni egcina sezenza ngisho izinto ezibugebengu ngesimo sokuthi izidakamizwa ziyademand ukuthi umuntu ayithole usuku nosuku umfoka bani okay igama usanele isibongo wakantuli ngokukhula ke ngikhulele ngala kulelo kisho kusibi semzila isemlazi sengilibeka ngeso isemlazi ka njengoba ngikhulele iringeni hayi iringini ka C ka ko banana lapha entabeni lapha entabeni okay la njengoba ngusanele Ntuli bengifunda eNyanisweni junior primary from grade R till grade 4 eNyanisweni primary school okay ngasuka eNyanisweni ngakhuphukela ngaphezulu eManzulwandle from grade 5 till grade 7 ngasuka ke eManzulwandle sengiye eHigh school ngaphesheya kwa eManzulwandle kuthiwa iKing Shaka High School lapho ke kona ngifike ngaqala khona ke nami ukuyitshela ukuthi ngilayithile nangakho ukuthi othi ke ngizwe la kodwa ke kona esikoleni angifuni uqamba mangabe ngibright and bright ngalendlela yokuthi after ama-matric wami ama-bursary ama-post ama-bursary ayengifuna then agcine ngithatha ngaleyo ndlela amanye awo kodwa ke mina abantu abangena lutho ekhaya ngesimo sokungabi nalutho umama waye engumuntu othathile ngeke ngibeke kabi kodwa wayewumuntu othathile indoda yomuntu ngesimo sokuthi umfazi wakhe wokuqala akakwazanga ukuzala
njengoba engakwazanga ukuzala umfazi wakhe oqala kwase kwabo ukuthi ubaba-ke bathulana noma kuma kwabo yena kozalayo kusho ukuthi kwavunyelwana ngaleyo ndlela kwashadwana ngaleyo ndlela kodwa ngoba nami ngoba even ngisho kukhona omunye umuntu nawe mengathi uthola umfazi manje akakwazi ukuzala kuyaphoqa ukuthi uthole omunye umfazi ozokuzalela ngesimo sokuthi okay bayabonisana ngaleso sikhathi ukuthi avume lokho ukuthi okay hayi mthathe lo mfazi ozokuzalela kodwa kwase kuba khona abanye abamasayidi akhe lo mama abamtshelayo ukuthi hayi ngeke wena musubuka kahle leyo nto right ukuthi kuthathwe omunye umuntu wena ukhona ngesimo sokuthi awukwazi ukuzala kwase kwaba ukuthi uhamba uyawushintsha umqondo then kwahamba kwagcina seconfessa-ke naye sezoshona ukuthi lana mfethu ngenza u-1 no-2 no-3 ukuze nizokufiliziseleke ey'ntweni zenu ngeke nibe nalutho basitshela nje 99 kanje le process ekungathi mengingathiwa ithatha mengingathiwa siyazama ukuyilungisa ngoba saya nakubantu ababonayo bavele basitshela ukuthi kufanele kuthengwe iy'nkomo nani kodwa-ke yona ikhona iprocess encane engenzeka ukuthi sigezeke okwaleso sikhathi kwasho ukuthi-ke nami sengithe mbe ey'dakamizweni ngigxila kakhulu-ke ey'dakamizweni lokho kungenza ukuthi kwahamba washona umama washona kwaqala yena ubaba wase kushona umama wathi sekuqeda ukushona umama wasala-ke lo mama lo wazoconfess ukuthi ngenzile u-1 no-2 no-3 and-ke ey'ntweni zami hayi bethi hayi esikoleni bethi hayi nginswempu bethi esikoleni hayi nginswempu ngoba namanje futhi mengingathiwa ithuba ngiyalithola hayi esikoleni hayi kona hayi benginswempu yize noma phela iminyaka sethe ukukhula okay kwaba ukuthi-ke okay kwenzeka into ekanjalo nami-ke ngase ngiyaqala-ke ngoba phela kuqala ngensango uthi hayi othi sibheme insango kodwa mina ngeke ngize ngifane nobani yabo okay ngibhema insango la njengoba ngibhema insango ekhaya isimo sesibheda lokhu kokuthi ngingavuma noma yini sengingavuma ngisho ngathiwa uqhamuka umuntu manje athi nali lasesibhama sihambe siyobulala ubani hayi okay 1+1 ngingavuma noma yini kuvele kungene i-offer eyamandiya eChartworth ukuthi bafethu la hayi ukuthi siyosebenza niyogada nje phela njengoba nizogada la into mina engizoniholela ngayo ukuthi nginibhemise 1+1 kubhenywani hayi khona akusakhona lento ekuthiwa yi-draw hayi mina-ke bafethu ngidayisa nge-draw ne-rock kube khona-ke nathi-ke ngoba phela siyaphapha and futhi sifuna ukuzwa kube khona into ethi ngeke angiyeke le offer kodwa ama-outcome lawe enginawo la athi hayi ngeke le offer mnandi lo muntu futhi usithembisa nokuthi ngenyanga uzosinika ama-5,000 umuntu eyedwa kodwa-ke daily nje usuku nosuku ekuseni uyavuka uyabhema wena nje into oyenzayo ukugada mase uya-operate namanye amaphara ngoba uyadayisa lo muntu hayi okay ngibe umuntu-ke nami-ke othi mevuka ekuseni avuka bheme bheme ngoba ngaqala ngayo iwunga ngiqala ngayo iwunga ngizwe ukuthi hayi ngeke le nto kuhamba ukubhema kwakho once uzobhema manje uphinde futhi kungakapheli 2 to 3 hours uphinde ufune enye hayi ngeke khona into ngoba phela baloke bengitshela ama-output khona into eyi-upper ekwazi ukuthi ikukhule down ukuthi ubheme isikhathi eside basethi yini le so hayi khona enye-ke into eyitshe la ekuthiwa i-rock
ayi ngeke ukuthi ngiyibone lento ngoba manje ngiyasizwa nami emzimbeni ukuthi hey sengiqala ukuthenga yilo ukuthi meke ngaqaleka ngiyahamba ngiyalapha ewindini ngiveza isandla ku straw la ngiyobhema meke nje nganyakaza kancane ngihamba ngiyoveza isandla ku straw ngiyabhema okay hey ngeke bafethu ake ningizwise le rock hayi nami ngiyikhipha imali ngiyithenge le rock hayi iveli ngiphathe kamnandi kanjalo it's really ngiphathe kamnandi lokuthi okay 1+1 qhawula yabo yabona njengoba ngibhema la bengibhema ama-capsule i-draw eziyawo-10 ko-20 ngosuku kodwa once ngabhema irock senginokuyishayela 3 lawa manje ngilokho ngiwamukela ngiwabeka hayi ngeke la nansi manje into eyinkinga yabiza irock ayifani ne-straw eyi ngeke ngizokwenza njani la ukuze ngizoba nale mali ngoba ntambama ntambama siye elokishini okay njengoba njalo ntambama umuntu aye elokishini la lento esengilokho ngiyimukela lapha ngiyifake ephaketheni sekuyiyona-ke sengiwela nayo ngelokishini ngenzela ukuthi ngifike ngiyidayise ukuze ngizokwazi ukuba nemali yale rock hayi 1+1 ime ngifika-ke elokishini ilapho-ke sekuzongena khona isitori sogovana lapho lababala ngaphambili hayi ngilokho ngiyenza lento kanti manje amamafiya aselokishini aseyayizwa lento ukuthi hey kunobani kuthiwa uqhamuka ngale Chatsworth ongakhona elokishini usebenza ngale Chatsworth kodwa uselokhu ufike neskifu yini ithini ngoba phela nama angisafiki ngoba phela bengikade ngifika no 3 4 5 manje senginokufika nje nesamba nje yabo ngoba nalawa amanye amaphara ayangibona yazi-ke silahlana sodwa isikhathi esiningi yabo hayi okay angijampise ukuthi hayi boy nangu lo bethu lo usenokufika na amamafia abuza amanye amaphara mase yangichaza amaphara ukuthi usenakho ukufika neskefe kanje okay 1+1 yini into esiwenza ukuthi avaleke ukuthi afike neskefe naba-ke laba-ke asebengilahla hayi khululekani thina sizomsotha kodwa-ke kufanele kube ukuthi khona into abaphiwa yona noma abadalelwa yona okay yini indlela esingamsotha ngayo it's either simbamba ngenduku atshayele ukuthi ayiyeke lento ya noma phela nje adingiswe straight ya ngithi mengifika-ke nami ngelinye ilanga-ke nje nami ngingalangazeleli lutho uyijabele umfana ya plakutale nalabantu-ke sebeyaqala bayabona phela imali yehunga imali baningi yabo babone ukuthi sephathi imali lokho nezinto esengiyigqoka yabo senginakho futhi nokubuya nalapho engisebenza khona engigada khona senginakho ukubuya emini nje mina sengiwumalume la sengithenjwa nangale ndlela yokuthi lo lapha phezulu khona enye into ekuthiwa amabhomu ibhomu igama lebhomu liningi lapha ebugebengeni yonke into ibhomu ibhomu isamba se-drug mengithi ibhomu mekuyile yala eThekwini iba amagram miyibhomu mhlambe kuba mhlawumbe ake ngithi nje i2 ezo2 nje kanje yabo ilokho ekubizwa ngamagram mase kuthi lokhu kangali ibhomu it's 100 cabs noma 100 straws kodwa akusayi-3 nanga sengikwazi ukuba no 100 straws ngibuye na 100 straws ngize nawo elokishini okay 1+1 angivele la edladleni akasekho umuntu engezwe ngayo laba abanye abafethu abadala kunami kodwa hayi ukuthi sengingezwe ngabo ukuthi wena yekuthi wena bhema ukuthi hayi okay 1+1 la sengiyaphila sengumalume laba-ke asebethunye kumina bangikhandela isitori ngalesikhathi bengikhandela isitori kanti isitori sikhandela ukuthi hayi ukuthi abangiphuca lento angibe umuntu ozoshawa ukuze ngiziyeka lento and ekugcineni mase beyangitshela
washo ukuthi hey nami ngineyami inkani bangishaye ngalelo langa ngibabona abanye nami ngifike ngibuyele ntambama kubona ngiyopheya phela iselokishini la nami nginesquadron sami okuwesike futhi lesesihamba naso siyali ngoba abanye futhi sesihlangene nabo la ngibuye ngikhathe nabo le mali le yeah ayis siyeke kulaba kade bezongishaya nathi ke sipheyeke kube impike kanjalo ke ngoba abafana bako mina ngihlala kwa11 abafana bako 9 la hayi sekuyimpike kanjalo kanti bazongibamba ngibuya ngedwa la uma ubuye Transnet kune distance mhlawumbe engangokusuka la ngiye Durban station eyihlathi yabo phela mengibuye mina ngiyangiphoqa ngibuye ngedwa akekho umuntu ozongibelezela kodwa ke mengibuya ntambama sibuya sonke siscontrol hayi nami kube khona into esexayo ukuthi ngibuye mina kanti ngalelilanga bangilindele ngale ngalelilanga lo governor noma nakhona ngasizwa yikona nje ukuthi isikhathi esiningi sengayitshela ukuthi ikhanda ngilihambisayo ngoba ikhanda liyasiza ekutheni uma usheshe washayeka lona awu indaba yakho uziphaphamela esibedlela yabo awuzobuhlungu hayi awuzaluza hayi shithi ngilihambise ikhanda nakhona futhi senti ngitshela ukuthi baze kuzoshaya ikhanda kanti sekuziwe la kogova babashaya ogova ngibezwe begcwala umlomo la okay ayikho futhi into engizoyenza angigcine ngiba umuntu ocooperateayo bona bafuthi yini into enifuna bafuthi minani khiphe kwafoni kwayonke into minani bafuthi yini into enifuna so kahle kahle sifuna ukutshela ukuthi yeka lo mqondo wakho kusuka nesikefu ngalazo sidayisa ngala and siyezwa kuthiwa abafana bangakini banikeza ngeemali ezincane ngoba phela ngala imandiyeni ishebhela ukuthi lento ngafanisa neMarlboro neboss ayibona hey imali ngaphi imali ungasitshela nje ama prices ngaleza ikhathi i-trousers u15 bese kuselokishini u25 mina mengivuya netro ngala ngizobanikeza ngo15 abafethu elokishini mama afika kabazela ilokho ukuthi ubulala umsebenzi ngiyawubulala lo msebenzi ngoba phela nabo ba-order kubona lapha phela hayi ngagcina ke kuumuntu omayo kanjalo okay njengoba ngima-ke kanti nangala esipanini sekunakho uqala kokulekha kokuthi wena nokungafiki sekunokuloba sekuney'mali ey'shodayo kwagcina kuthiwa angeke kwakusebenza la okay ngiyeke ukusebenza yilana-ke sekungena khona-ke le Paralympic-ke lokuthi okay khona lento singakayi lapho khona enye i-info engayithole yokuthi la kiwunga ngendlela abayenza ngayo kumalebha abo khona enye into ekuthiwa i-opium isihlahla lesasilandwe ePakistan lento inokuqalekeleka lokuthi ngingamane ngife ngingamane ngikenze noma yini uyabona lokho ukuthi hayi manje hayi ngamane ngife makwenzeka inalokho ukuqaleka lokho ukuthi okunzima ngale ndlela yokuthi ngingamane ngife mengishawe i-arrest ngithi lento ngiyayifuna ngiyayithatha futhi yabo okay base ngitholile-ke ngalento ye-arrest ngibe umuntu-ke ngoba phela angithi bengikade ngi-right ngiba nazo nemali na-iPhone senginana ne-laptop ekhaya uyabona nje izinto ey'ningi nje njenganomuntu obekade ehlakaniphile nasesikoleni hayi okay plazani-ke ngigcina sengumuntu wayo-ke la sengiyayidayisa-ke lezi zinto-ke sengiyayidayisa lezi zinto kodwa into eyangenza ngaze ngaba umuntu ulahlekelwayo nayikhanda isikakhulukazi ile ndaba yasekhaya yabo ngoba ezezoconfessa phela le oleti confesses ayikona ukuthi laba ba abantu abangeke babe nalutho
angeke size sibe nalutho kunalokho into esizozama ukuyenza singayenza siyibone kwamanje sisanemali kodwa ngeke ize last isonto leyo nto nokuyinto efaka imali yabo ngeke ize ayilast ngisho isonto yabo okay 1+1 la into ezongisiza lokuze ngizokhohlwa yonke lento ngoba njalo mase ngizolala noma ntambama make kwaba mnyama engivele ngicabange lento le and umuntu ofikayo njalo emehlweni nami lo mama omdala and njalo ngicina sengingasalaleki akulaleki okay into ezongisiza angiqali ngamazene angaqala ngawamazene sengibhema kodwa amazene nawo amazene hamba ngigcine eseba nama side effects emzimbeni okay ngenze njani lana akwase kwaba ukuthi umuntu ukuze ngizokwazi ukulala ukuthi ngibheme kakhulu kanti ngalesikhathi ukubhema kakhulu ingalesikhathi ne-arrost ikhandeka kakhulu emzimbeni and ila ekuhamba khona ingasameleki ayimeleki lokho kokuthi into ungapaka imoto la manje ngikubona ungena la mushili iwindi livulile mina wena ungathi uhamba ngapha awenje ungathi uhamba ngaphambili kanje mina ngibe ngihamba ngala ngemuva ngizothatha ngoba ngiphusha ilento ukuthi hayi mina ngiyoyiwina le yanto yabo and mengikubuka istructure sakho wena njengoba uphuma le motel ngiyabona ukuthi angeke unginike inkinga wena noma ngathi uyanginika inkinga ukodwa ke phela showcase ummese uhlezi ukhona esandleni kufanele ngihlezi ngowuvulile ngenzela ukuthi nawe mokuthi uyangijampa noma uyangibona ngisheshe ngikwazi ukubharakshela ukuthi kahle wena azongijwayela kabi ngoba isikhathi esiningi umuntu ugolozelelwa into yakhe okay ayike la njengoba usekwenzeka kanjena ke sengumuntu osestrugglisha ke nokuthola ke le mali okay hayi ngaqala ngakho ke house breaking hayi mengishaya house breaking sengiya ke phike lapho ngiza kulawa la ngenzansi hey yabona ke la ngoba sengiya house breaking la ingasayina khona ngathi house breaking nomo futhi ngiyasebenza awona la silithole iyad ngale language yethi semayadini okay angilithole iyadi engizokushaya ngabo le yadi njengoba ngizokushaya la ilumlungu osekhulile usekhulile lokuthi uhlala yedwa unazo izingane ziyafika zizomvakashela ngoba nazo sezinemizi yazo ziyafika zizomvakashela iphinde ihamba thina sibone umama osebenza khona lo mama hayi ukuthi besihlangene naye siyi-connection hayi ngoba siyi-connection kodwa besikwazi ukuthola information kuyena ukuthi awu oledi likhona ithamba namhlanje hayi akekho yabo ngoba sibona yena useyaphuma ntambama hayi okay oledi yabo phela nathi emini la siyabantu abacelayo siyabantu abakarabhayo busha amagceke kanti kuvese simplanele lekhehle kuthi-ke ngaleli langa esizoshaya ngalo sibuze uma wema mkhulu ukhona ndaba mkhulu kuloku ehamba izolo kanti naye lo mama usishaye endongeni okay hayi wanazana siyafika siyangena hayi singena kamnandi egaraji sihlipizise siphume sasasibuye okwesibili sasifuna ukuyongena endlini-ke manje anje ngoba siyongena endlini mina ngithi kuyaziwa ukuthi ngunumber 1-ke isemawindini nasey'ndaweni ey'ncane ngoba manje nami ngimncane ngomzimba hayi okuba ukuthi siyongenaphi siyongena ewindini le-toilet eli-upstairs kodwa mina siqale sigibele la igaraji phezulu kufike kube i-carport mase kuba igaraji kufanele kugibele kwi-carport mase kugibele egaraji mase kuyima ufinyelele ewindini phezulu oyi nangempela kusho ukuthi lo
usesilindele leli khehla and futhi lapha ngisayibonga uNkulunkulu ngeke ngize ngakhalela amazinyo kunempilo yabo la njengoba nje sengiqalile ngafika phezulu aluminium okwazi ukuthi mawufakile aluminium ngiyabatshela nje labantu mawufakile aluminium ungayifaki aluminium yodwa ifake ihamba nebheglass aluminium yabo wenze sure ukuthi ihamba nebheglass manje musazobe ufaka izinto ezirathi lapha endlini wenze sure ukuthi ihamba nebheglass ngoba ungayifaki yodwa umbhedo ufaka i-screwdriver ihlephuke leyanto iwindi lonke ucabanga mengifaka i-screwdriver ekhoneni ngiphuma nalo lonke iwindi ngisangakwazi ukuthi ngilithathe ngilidayisa lonke ukade ulifaka ngayizona angiphathi-ke musa amanzi nodaka lolo kade umanika ngalo vele ngifike nje ngithi kanye doda okay la njengoba ngigibela ngiqale ngilivule le angithi manje amawindi la uwadimile amaglass akhona adimile athinti ayingiluvule kamnandi nama-athi ngithi hayi yamasha abafethu ayingiluvule ngithe nje sengithi ngifake ikhanda kanti semile uma nesibhamu esikhulu ngoba labo unokuyoduba inyoni uma nje nesibhamu esikhulu ugibele phezu kwesisi ulindele nje ukuthi ngifake ikhanda ngilufake uma ngilufaka ikhanda nami sengiyambona ngiyashokeka ngiyashokeka njengoba ngishokeka yavele phethu njengoba ngisho ngithi angeke ngisho kwaba uNkulunkulu phethu ngoba wangibuka nje wanikini ikhanda mina ngisashokekile vele wayiphendula lento sengixokoxa ngayo lana-ke sekuphuma lawa la ngezathu wangishaya nje kabili manje laba balapha enzathi babona ngiyaphuma ngiyanqasha sengiyawa kwayikhona egaraji wabo hayi befethu zithini ngithi hayi bafethu khona lo muntu nabo abakhonanga mengibatshela ukuthi le muntu bekade ebhekise kanje kamina kodwa-ke ngesimo sokuthi uNkulunkulu waseyayiphendula le nto ngikhipha la mazinyo la esephuma nje siyabaleka ngiyabachazela le story kuthiwa hhayi ngeke kahle wena ayikho ngithi ngisengiyawafela kamazinyo la esandleni yini le bafethu ngabe ngiqamba bengaphumi ngani umuntu sasegaraji ke asini ithi hayi phela izinto ey'valuable zendlini kasho kona ukuthi ngiyoba ngisho ngithi ngisambonga uNkulunkulu makuwukuthi kwaba uyena ngoba hayi leya muntu ayizongishaya nje ikhanda straight ngoba wayibhekise nje ikhanda nje kanje ayisho ukuthi wavele wakuzwela wangizwela bethi hayi wangizwela kodwa sasivele sasimhliphizile lo muntu sasimhliphizile egaraji amalokhu ama-rem aka-T-Worx ama-rem aka-T-Worx awo-VW awu-4 asasemakhalibhothini ayethengiwe ingane yakhe befuna ukushintsha imoto yakhe amasonto eziningi nje izinto siyazi umlungu into uma sengasathanda ukuthi i-operate endlini ihamba ibeke egaraji athenge entsha shuthi nakhona-ke nje lapha nje egaraji bese kuyi-garaji esaziyo ukuthi linezinto ey'kanje sathatha-ke lezi zinto wangaphuma njengoba ezezongifica sengivula umnyango kwayima engishaya ngesibhamu la emlomeni and then-ke okay ayaphumeke lawa la ngenzansi sengiyabuya-ke manje ngiyasayina-ke kuma-alter bafethu ayingeke nomoba bafethu i-house break ayihlale phela le nto engiyibhemayo iyaqalekeleke i-arosta le yabo hayi 1+1 ngizokwenza njani ma angihlangane nesinye-ke isikodroli-ke le sikodroli-ke sibamba inkunzi okay njengoba sibamba inkunzi le sikodroli inkunzi ziyibamba kavi okay siyibambe kavi khambe egcine sesijampa kavi shisa sesiyabuya-ke manje sizala ngasekhaya la njengoba sizala ngasekhaya bacela abantu ukuthi hayi bayazi ukuthi hayi vele ngoba phela nami sengiyaziwa ukuthi ngibamba inkunzi ngiyantshontsha ngibhema ama-drugs sebeyazi nje labantu ukuthi muqhamuke mina ebusuku
uma ngihamba ngedwa kabe nginayo lento yokuthi ngoba noma umzimba wami mncane futhi noma ungibuka nawo nokungithatha kancane uma ngihamba ngedwa angenzi lutho singaphambana nje sibingelelane kodwa uma ngihamba no-accuse ngidle ngokuthi-ke mina imina engicover uphayo abanye uma ngihamba no-accuse abathathu oyedwa uzokushaya umqala mina ngiphuthume emaphaketheni mase kuthi lo owesithathu nathi eshow ukuthi isikhathi esiningi kujwayele ukuba umuntu okhona emzimbeni yena-ke ozokutuba mekuwukuthi nawe uyakugoloza la yabo uma ugoloza ukuthi ngingene emaphaketheni yena-ke ozokutuba kuhlekwa ngisho kufiwe bafowethu ngizongixolele hayi khuleka professor yabona lana bese ngibe umuntu-ke sengibambe inkunzi la kuze kufike ekuthenini ayibambeke ngasekhaya ngoba kwakunswimpu yabo esitobhini sangasekhaya ayi ngiyibambe kanjalo inkunzi ekanti sibamba umuntu yabona indaba leyanto sengiyayixoxa kanti sibamba u-anti wami ethi angimazi lo muntu uzosibheka edladleni ukuthi kuhambanya phela sosisele sibathathu siyama-out and kuyaziwa ukuthi okay mina ngiyingane laba abanye yize noma sebekhulile kodwa sisamdinga nje umuntu owumzali yabo kanti lo muntu ozosibheka sengimbamba inkunzi yabo engithi uma ngifike ekhaya bangitsheleka bafethu ukuthi kwenzeke kanje ngibe umuntu oyoshawa ileyo conscious le ukuthi bengibamba u-anti kanti u-anti igama alikhiphile ukhiphe igama lokuthi ngiyabona labantu abangibambile inkunzi ngifunge ngiyagomela bohlezi beshawa yabona nje lapho bazobe bebamba khona inkunzi bohlezi beshawa yazi ngikutshela ukuthi aliphelanga isonto mhlawumbe kwabo 2 days 3 days sabele sabamba ingane yephoyisa nalo futhi langeza ngokuthi lizosibopha kanjani nabisa lona-ke laselilayithileke ngoba lisifica kameshede siyabheka and sibhema yona imali yale foni yalengane yayo uney'ngane ey'ningi ezinye-ke akahlali nazo manje nokuyifika zizombheka kushuthi la njengoba nje lelukhuza lisifica la seliyazi ukuthi sinalo mqondo wokuthi sigijimisa amakhanda phambili mesishawa hayi yena vele wasithatha nje kahle saya kwenye indawo ekuthiwa umfula umlazi anibale ngani phela angithi njengoba umuntu ezongena ungena endlini akahambi yedwa bamaphoyisa and baphethe nezibhamu uyabona nje akulula ukuthi siphume futhi nathi la ngoba nathi asinayo intention yokuthi ayikhona umuntu osibhekayo bayeza bazaye thina sesiholile siyobheka sesiholile siyobheka awubheki ngemumva ukuthi okay obuhleli la kuzohamba kube kanje okay asithathe lo asiyese emlazi ngathi avele afike athathe amanzi abona amanzi lawo umfula asibophele esihlahleni athatha amanzi asithela hayi futhi nathi hayi ukuthi phela nathi asibhekile ukuthi sizoshawa ngoba siyazi ukuthi sizoshawa la njengoba nje sekwenzeke kanje sizoshawa kodwa manje na umacala la uloku engitshela ukuthi hayi ngeke ukuthi amaphoyisa lawo sizobasebenza labantu meke bashaya ngoba basibonile abantu abaningi besithatha okay asivumele ukuthi sihambe ngoba phela iyona into eyenza ukuthi size sivumele ukuhamba nabo ukuthi uvayela ngeke bayenze into wrong ngoba bayamaphoyisa kanti bayosibulala ngenduku basibulala ngenduku baphinde bayosibopha yazi sebesibophelana sebesibophela ukuthi thina singagijimisi ukuthi siyobabopha basifice esigambe kuyimali njengoba bekwazile nathi ukusishaya kwabo ukuthi okay
esiyashayeka kanjalo hayi mawulethe ikhanda ya phela mulethe ikhanda ukufa kwakho lapho ezopapa mesibedle yabo hayi kushuthi-ke la manje angeke uzulethe ikhanda emvubeni nalokho izokudeba ikudebe nalokho izokudeba ikudebile emsini yabo hayi okay hayi phela-ke leso story umuntu abuyeleke elokishini-ke sebeyasaba-ke nabantu-ke kwasho ukuthi enali leli truck leli sengiloke ngithulala ekhaya-ke manje sengiloke ngithatha izinto la ekhaya ngithatha izinto la ekhaya ngoba phela akasekho nomuntu osigadile nalabo abanezindlu zabo lo munye uneroom yakhe nalo munye uneroom yakhe mina engihleli endlini enkulu njengoba ngihleli la endlini enkulu ngiloke ngiyithathile-ke izinto angiloke ngiyithathile izinto njengoba ngiloke ngiyithathile izinto ukuthi lo mdala angijambe ukuthi hayi ngeke wena ngathi uzontshontsha kakhulu-ke nje la ekhaya hayi okay into ezosiza-ke lapha siyacela hayi ukuthi siyaxoshwa sikuxosha awuzama noma umsebenzi noma kodwa uthole into ezokuhambisa ekuseni ikubuyise ntambama okay ayi nami ngibona ukuthi ngeke phela umuntu usephoxa nekhaya ngalento engiyenzayo okay 1+1 ayi ngibe umuntu-ke ushaya amakhawashi amagceke nani njengoba kwenzeka lokhu la ngiyangena komunye umuzi wangakhona ngasekhaya ngumuntu ozofuna itoho ngoba phela vele bayazi nakho uhlezi ngitohoza khona ngithi mengithi ngiyangena hayi yakho umuntu iminyango ivuliwe kodwa leso sigameko esinye sigameko sangihambise lokishini ngithi mengithi la ayi kulo muzi lona bethi banayo yonke into ngiyebanayo yonke into lokuthi igaraji lakhona into bengijwayele emzini yabelungu leyo igaraji lento yokuthi into mesingasasebenzi endlini ihambe yobekwe egaraji into mesingasasebenzi endlini igaraji lakhona lireshini lireshini igaraji lakhona engalishaya nje imini yonke and-ke nakhona bangitshela ukuthi hayi labo ngithola khona hayi bongibulala ngoba nami ngaqala igaraji ngasuka egaraji ngangenele eromeni yalo mfethu abafiki ababuyi labantu abashiye evulile amawindi awanawo ama-backlagadi ngoqothule egaraji ngaze ngaqeda usuku lonke lona ntambama ngangenela endlini-ke ngiqala ngama-electronics ngwasha ama-electronic akhona kube ukuthi iplasma ayingeke izongijabhisa uma ngiphuma nayo ayingeke shiye kanjalo iplasma ngithathe nje lokuncane ngikwazi ukuthi uma ngikugogoshile ngiphume ngikwazi ukuhamba hoyi ukuthi kuyasa ngakusasa ngizohlangana nabo labantu ngiphethe phela ngithi ngifake nami esakeni akubonakali ngiphezeni ngibona hayi ma befika and nabo bayitsheli ukuthi ngabe mina ongenza leyo nto le bathi bayafika hayi bo qhekezi kanti nje amakhelwane bebethi bengibuka mase beyatshelwa ukuthi azothini la ile ufana nokumqasha la niwashela iy'moto la aniqilela amagceko yena lo benza kanje kanje and lento uyenza imini yonke bathi mebebuka nabo and lento ngiyenza imini yonke nobusuku ngaphezulu 1+1 mese-ke kuba khona-ke umfana wakhona ayongifuna ekhaya mefika ekhaya ufika abatshela ukuthi labantu abathi angizombheka lo bazombulala ngithi mekusenjalo ngithi mese ngihambisa nami ngokwey'gameko esezenzeka kuloya muzi umuwonile kuloya muzi hayi laba kubamba khona bayakubulala kahle kahle uyatuka nje yabo ngabona nami ukuthi ayingeke wayibona ulahleka ayingeke yabona ukuthi ayingeke uma ngiqhubeka ngihlale elokishini and sebenokungifuna nakomeshenti-ke labantu and sebenokuhamba nale y'ngoja zami ngithi le ngithi ngicashile khona impela ngoba phela
nathi silahlana sodwa thina sibhema ayisabe nokungifuna kule inkothi ngithi ngicashile impela kuzona mina ngithi ayingeke ayangihambi ngeThekwini ukuza kwami-ke la eThekwini ngathi ngiyafika ekhaya kuphinde kwafika lo anti washiya imali yokuthi sigibele sonke siye eNgonyameni mina ngafika lezi ngathatha le mali ngoba phela sengiyabona senginesitoro ngagibela-ke ngeza la eThekwini ngoba uma ngiye eNgonyameni anginayo into yokubhema into yokuqala shuthi ngiyoba uhlupho lapha eNgonyameni and sengike ngaya laphana ngafika ngangayithola lento ngangayithola ngaze ngaphoqeleka ukuthi angigibele ngibuye ngize imlazi ukuze ngizothola lento professor yabona mongiqalekile uyasangana ekhanda ngiphathi-ke meke wafaka nethika yila uvele uhlangane khona kakhulu ngibe umuntu ongayike eNgonyameni ngoba kwakuyolungiswa yona lento le yokugezwa kwethu kodwa mina ngabona ukuthi ngeke ngigibele ngize ngala eThekwini uzoyibhemela hayi ngoba phela ngizebhemela professor kodwa ngiyabona ukuthi labantu ngendlela abanane transport ngayo kulo muzi abangifunayo banokungibheka ngayo imoto yabo and sebena yonke lokho ukuthi isenginokufika ngasikhatsini ekhaya ngoba ekhaya bese ngingasabi bese ngibheka angilala endlini fika nje ngenze lokho engikwenza ngiyaphuma ngiyahamba and na lama outside angitshela ukuthi ilabantu bazokubulala labantu bayafika labantu abangibheka baze bangibheke ngisho nangaphansi kombhede baze bavule ngisho ikhabethe ngiyabona bazongibulala labantu and sebeyazi ukuthi kufanele siye eNgonyameni siye eNgonyameni ngabona ukuthi meke ngaye eNgonyameni ngiyinqumisa angibuye ngize ngala eThekwini okay asiyaqala lapho-ke lempilo yokuphara-ke bese ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela elokishini and ngeke ngikwazi ukubuyela elokishini ngoba ngiyazi abantu ngeke ngabahliphiza lokhu kangempela kodwa-ke nje futhi-ke i-intention yami isekuthenini eyami yokuqala i-drug isekuthenini leyanto yabazali eyenza ukuthi lo omunye wabaseleka ukuthi sekukhona umuntu othathwayo ezozala lana mina ngingazali and futhi ithama lavele lasuka kuyena lamshiya kanjalo nomuzi lazowakho omunye umuzi ngoba lakho omunye umuzi ngeke angabaseleki ngoba waconfessa ukuthi ekugcineni ngosuku lomngcwabo into eyenza ukuthi sizasipheleziseleke ngosuku lomngcwabo yabona ngoba futhi yabona lento yokugezwa kwey'tumbu shuthi la ngosuku lomngcwabo uma seyichaza lento wayenza nomunye-ke amfica oshadile ubaba wami omdala njengoba befika la bazogeza isidumbu wathatha insila yesidumbu okuyiyona-ke le ekakufanele bayifake emgodini lapho sengcwatshwa ngithi yazi ukuthi uma kade kugeza isidumbu endlini fanele ukuthi uma sengcwatshwa lowo muntu le nsila yakhe ifakwe konke lapho emgodini amanzi lawo bekade asetshenziswa yena-ke wangawafaka lapho emgodini kusho ukuthi ukuwafaka kwakhe lapho emgodini khona amanye amancane kusho ukuthi awathatha noma wahafula ngaleyo ndlela ahafula ngayo then kwase kwabo ukuthi-ke umuntu uba imfaduko nje kanje ngabo and futhi leyanto futhi leya process abasitshela ukuthi kufuneka inkomo bese kuba imbuzi njengoba sibathathu imbuzi ezo-3 laba abanye impilo yabo injani plug lo munye into emenze nje waze washintsha ngisho indawo uhlala nentombazane
okay ngeke ngiba-mention amagama abo ihlala nentombazane njengoba ihlala nentombazane la azizalisane nentombazane abe umuntu othola umsebenzi wobu-security njengoba ethola umsebenzi wobu-security ungene ebusuku kuba ukuthi uzotshelwa umakhelwane ukuthi iqiniso la apha endlini yakho kunendoda esinokuyibona kunendoda enentshebe enokungena lapha uphundlaphundla unophundlaphundla wena futhi siyazi wena uyongena manje ntambama haba kodwa-ke ngeke awuzama ukwenza nganye indlela ngoba phela mina ngisekho ngethelevishini sebeseliwe wabe lo omunye-ke eyi kuphelile-ke nje ngaye-ke ngoba ugavini isiqatha yonke into ubuzangena yabo yoba ngisho yabo loya muntu loya mama lo senze ngeke sibe nalutho okay kube ukuthi-ke lo njengoba ehamba emsebenzini afike emsebenzini ayijike lento angangeni emsebenzini abuye bafune ukugada lento ebikade ishiwe lo makhelwane ngoba vele lo makhelwane abashayisani naye manje beloko emhwayela ngalento ukuthi awena ngena amadoda aney'ntebe wow yabo hamba buye lathi mebuya lo alandla and futhi kwaboye kona ukuthi uwumuntu ongenampi iwathi uyafika la endlini yakhe intombi yakhe uma wengane yakhe lo amcosha le ngoba ebona naye eshawe indawo yokuhlala wazomhlalisa la ekhaya usefakile indoda iphezu kwakhe ungena nje yena endlini angithi lo wazi ukuthi hayi uzayibuyela ekuseni lo ungena endlini phezu kwakhe lo umndovu ayi yabona-ke then-ke lapho wathi kwenzeka into ekanjalo wawumuntu ofuna ukulwa eyi kwaseke nje mfethu nje eyi kwadlula leyo nto leyo hayi naye wayifanela nalowo munye ngithi mina ngise-drugsini bona hayi bamandla utshwaleni khaya sekuphelile nje mfethu kuphelile manje ngoba phela sonke mfethu sabona-ke la asihlakaniphile mfethu sihlakaniphile kokuthi uma kungathiwa eyi khona umuntu mhlawumbe noma ubani ongavolontiya nje ekukusizeni mhlawumbe ngempilo kwempilo ayi bethu angeke ayisole ngokusiza kwakhe hayi ngoba bethu hayi sihlakaniphile abona nje ngesimo sokuthi asibanga nayo imali mhlawumbe mina ngabe ngise-UK ngoba ngashawo 8% ukuthi nje ngithola ibhasari yase-United Kingdom i-King Shaka khona uhwebo abalenzayo ney'kole zase-United Kingdom ukuthi zifundisa abantu ngala mesekuthi ngale United Kingdom bakuthathe bayokufundisa and then uzobe sewubuya-ke ngaleso sikhathi uma ukuthi uzobe sewuqedile ukufunda mese noma kube kubona ukuthi kube kuwena ukuthi uyafuna yini ukusebenza e-United Kingdom bakuthengele lento ubuzwe yobuzwe mase beyakuthengela kubuzo ngoba phela bukade usayi-student umuntu ongenalutho bazokuthengela bona ubuzwe mase kuba khona ama-certain percent mhlawumbe bazothatha emholweni wakho uma ukuthi utholile umsebenzi khona kodwa-ke mina engashweba lelo thuba nalelinye ithuba e-UCT leli lase-UCT naka ngifuna uqamba banga ngashawa nje imali bukela nje imali engekho kanjani ngashawa ngoba kwakusawu-450 kusuka la ngiyenzansi eCape Town ngoba phela vele nami ngusinawana ngangizofika ngibone ngoba yonke i-accommodation nayo yonke into babezongisethela phambili inkinga nje ukuthi mina ngisuke la ngiyenzansi kodwa othisha babengasehlanganisi ngisho leyo mali kodwa inkinga-ke angane
ka-matric nami njengoba ngikumatric uyaphuma esikoleni into eyilanda lapha esikoleni ama-results akho ngalesikhathi ke mina ngizolanda ama-results ngalesikhathi bengitshela ngabo ukuthi hayi bo wena une-offer kanje usushwe bi-offer kanje yabo then kwase kwabo ukuthi-ke ekuhamba nesikhathi nanka nama-drugs plus nalento eyenziwe yilo mama kuthina naye influencer yabona nje mfethu ya isidla amaningi esakeni lapha mfowethu yabona uzwakala ngathi kuningi onakho nengicabanga ukuthi mhlawumbe uma singakunika ithuba lokuthi namhlanje awuhambe uyocabanga zonke igemegeme okwabhekana nazo emgaqweni ubuye usiqoqele zona ngoba uneminyaka emingaki usemgaqweni was 12 lo ngicabanga ukuthi kulo 12 years u1 hour mncane hayi mncane 1 hour ngaqhakathela ezinye ngicabanga ukuthi kuzomela mfethu uzame ukuthi ubuye kusasa uma ungaba nendlela angithembisa abantu angibathembisa izulu namhlanje ukuthi uzobuya kodwa uzame ukuthi ubuye ukuze sizokwazi ukuthi usibhekele nezinye igeme engakwazi ukuthi zilekelela abantwana bethu njengoba nje waphuthwa izinto enje sometimes kungaba imali sometimes kungaba nayo ukuthi nawe kuningi professor ngisengaqhubeka professor isikhathi musenasi nje kumele ubuye kusasa sibongile kakhulu ndoda ukuthi ube ingxenye yokuzoqwashisa umphakathi ngezidakamizwa kulezi insuku sibulala kakhulu abantu engikukhathaza kakhulu khathazeka kakhulu ngentsha iyouth ukuthi kumele mfethu izame ukuthi ifunde kulolu hlelo ingagcini nayithola manje ngene ezidakamizweni ngakho ke uma ngabe umuntu obuyelayo lapho uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu akacindezela subscribe button acindezela ibell kuzombeka emathubeni amahle ukucindezela ibell ukuthi makhona esinye isiqephu ngesiposa izoqenqeza ocingweni lakhe then uzothi mengena phakathi uzobe sayitholela isiqephu sangalolo suku igama lami ngoprofessor ngoMkhize Ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini lakamandla kazi ngakho ke sengincenga